skal jeg leke en sånn skikkelig psyko-drama på YouTube. Hvis dere søker på YouTube, så skriver dere Kleiner hei, liksom lille hei, og så finner dere en dame med bloggen sin, og så ser dere den. Eller jeg kan legge den ut på bloggen min nå da, på siden av denne, så jeg skal lage det. Jeg vet ikke tøyte, men jeg gjør det bare for løye, fordi jeg synes det var så løye. Ja, ok. Nå begynner vi. Baby, hei, 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 baby, hei, 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 baby, dam, dam, hei. Dim, 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 baby, dim, 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 kleiner, hei, 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 kleiner, hei, 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 dim, 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 kleiner, hei, 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 dim, 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 kleiner, hei, 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 dim, 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 det große, hei, 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 det große, hei, 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 große, hei, 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 baby, hei, 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 and baby, hei, 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 ein kleiner, hei, 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 dim, 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 kleiner, hei, dim, 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 kleiner, hei, dim, 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 oh, I did, hei, dim, 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 oh, I said, hei, dim, dim. Matcha sim 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 matcha sim 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 dim 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 ja jeg vet ikke teit, jeg vet ikke teit men jeg driter jo i hva andre synes for det at jeg synes det er løye selv ja, og så hvis dere vet om noen tips så jeg kan opp på PC-en min så må dere se det ok? Nei, på PC-en ser jeg, på bloggen, mener jeg. Så jeg vil jeg skal flere videoblogger, eller hva jeg skal skrive om, eller om jeg skal lage flere utfordringer. Ja, og så må dere legge meg til sammen. Kanalers. Ha det!